ariko kubwa abashitsi bacu muvandimwe hano Ruboneka n'inshuti yanje tanta tanta okay sawa kugira ngo twase umuriro ibintu byose bije ku murongo mwiza. Bwana sifiwe sana. Amen. Turagushimiye wa Imana gwese umugisha. N'abavandimwe mwazananye Imana bagire neza. Narabakurikiranye sine nabonye umwanya wo kuza ariko navuze ati uyu munsi turazana na Revera kuva muri Philadelphia tuze dutarama niturangiza dutahe. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Ruboneka tugiye gutera haleluya sine tubwire Imana ngo Mana ijambo tugiye kumvira hano muri iki kibanza rize rifite imbaraga zikomeye. Bwana sifiwe. Hallelujah. None Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Tuzamura ibiganza tugaruke. Tuzamura ibiganza kika twumva Imana tuyumve muri Bwana sifiwe. Turangiza turirimbira ndirimbo igezweho. Hari indirimbo isohotse igezweho. Niyo turirimba. Ni yindi gusa. Bwana sifiwe. Hallelujah. Na Patrick Imana gwese umugisha. Patrick mu bantu bagira amarira n'uwa mbere. Asagera gutya agavensi kamufata akabarariza. Naramubwiye ngo Yesu nawe yarize kane. Yesu yarize kane mwisi. Kane. Yarize umunsi yavutse. Kandi ubonye uvukishije umwana ntarize. Uzomenya kuko afite problème ijanye na lesima constation de 4. Ibintu byose akomeye. Tuzamura ibiganza. Hallelujah! Kandi aririra muri Yerusalemu kubera ko abafarisayo n'abasadukayo batari ko bumva inyigisho ze. Arasa kandi ngo araturika ngo ararira. Arasa kandi aririra ku musaraba kubera ko yari yikoreye ibyaha by'abakecuru n'abasaza n'abasore. Arasa kandi araturika ararira. Arasa kandi arira wa munsi kwa Lazaro. Ubwo abashiki batari ko bemera kuko yogira gute yozura. Arasubira kandi araturika ararira. Nukuvuga ngo Patrick arize azoza amenya na Yesu kuko yarize. Okay. jewe ndavuga make nabo baravuga maremare kuko niwo muco
wanasifiwe. Amen. Ariko reka dutera haleluya zibiri kugira ngo umuntu wese yinjire mu gitaramo kuko niko bimeze. Wanasifiwe sana. Kandi mu byukuri ndashimira itorero KDP niryo navukiyemo. Ndabarambarika ibintu byose tuzamura ibiganza. Tema nasika akasima oda. Bwana sifiwe sana. None ga niyo mpamvu yongeze hano pastor arabizi Felix na pastor hari ya revera Sibomana na revera hari mushumba kuva muri EPGR n'inshuti zanje. Gusa bishop hano turabo sindakubitira mu ikanisa giwe ariko nayo makuru na revera hari ya Sebihendo n'abantu babaga. Bwana sifiwe. N'umushumba hari ya gumumwa ko kaje nyine kugira ngo kagome gatembere mu mubiri neza. Bwana sifiwe. Tuzamura ibiganza dutera haleluya kugira ngo twase umuriro. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Titurumva haleluya. Ndirinjira neza. Hazaba abantu bamwe. Bwana sifiwe. Amen. Kandi mu ikanisa no kwikiriza. Nico kimenyetso geragazaga ko washaga mu ikanisa. Naho ushikugaceceka nabyo nibindi nyine. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ariko kubwa abashitsi bacu muvandimwe hano Ruboneka n'inshuti yanje. Tanta. Okay. Sawa. Kugira ngo twase umuriro ibintu byose bije ku murongo mwiza. Bwana sifiwe sana. Amen. Turagushimiye wa Imana gwese umugisha. N'abavandimwe mwazananye Imana bagire neza. Amen. Narabakurikiranye sinne nabonye umwanya wo kuza ariko navuze ati uyu munsi turazana na revera kuva muri Philadelphia tuze dutarama niturangiza dutahe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. None gatwe gutera haleluya sinne tubwire Imana ngo Mana ijambo tugiye kumvira hano muri iki kibanza rize rifite imbaraga zikomeye. Bwana sifiwe. Haleluya. None gatwe kuzamura ibiganza nukuvuga ngo na sentina gizamuke kubera kuko namwe muri abantu babaga tantan ibintu birakomeye n'ukuri ku Imana yo mwijuru. Tuzamura ibiganza kugira ngo twumve. Bwana sifiwe. Amen. Ari uko nyine uyizamura utera haleluya ifite ibiro. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Tuzamura ibiganza tuzamura ibiganza. Tuzamura ibiganza kika twumve Imana tuyumve muri Bwana sifiwe. Turangiza turirimbira ndirimbo igezweho. Hari indirimbo isohotse igezweho. Niyo turirimba. Ni yindi gusa. Bwana sifiwe. Haleluya. Na Patrick Imana gwese umugisha. Patrick mu bantu bagira amarira n'uwa mbere. Asagera gutya agavensi kamufata akabarariza. Naramubwiye ngo Yesu nawe yarize kane. Yesu yarize kane mwisi. Kane. Yarize umunsi yavutse. Kandi ubonye uvukishije umwana ntarize uzomenya kuko afite problème ijanye na lesima constation de 4. Ibintu byazakomeye. Tuzamura ibiganza. Haleluya! Kirasura kandi aririra muri Yerusalemu kubera ko abafarisayo n'abasadukayo batari ko bumva inyigisho ze. Arasakande ngo araturika ngo ararira. Arasakandaririra ku musaraba kubera ko yari yikoreye ibyaha by'abakecuru n'abasaza n'abasore. Arasakandara araturika ararira. Arasakandarira wa munsi kwa Lazaro. Ubwo bashiki batari ko bemera kuko yogira gute yozura. Arasubira kandi araturika ararira. Nukuvuga ngo Patrick arize azoza amenya na Yesu kuko yarize. Okay. Churanga twasumurira. Wirukange mushake mucurange na Kennedy umwe aturuka. Niyagira n'ubugome n'ubujyajya ariko uwariwe bishimiye gusesagura kanariwe muzeyi w'imitima kanariwe muzeyi w'imitima kuba abantu badashimye
abantu badashinge imfura abanyabwenge bamuzungurisha imitwe kanariwe mubyeyi w'imitima kanariwe mubyeyi w'imitima abantu badashinge imfura abanyabwenge bamuzungurisha imitwe kanariwe mubyeyi w'imitima kanariwe mubyeyi w'imitima iyagira ku bugome n'uburyarya ariko uwo niwe bishimiye kushejagura kanariwe mubyeyi w'imitima kanariwe mubyeyi w'imitima uw'abantu badashinge imfura abanyabwenge bamuzungurisha imitwe kanariwe mubyeyi w'imitima kanariwe mubyeyi w'imitima uw'abantu badashinge imfura abanyabwenge bamuzungurisha imitwe kanariwe mubyeyi w'imitima kanariwe mubyeyi w'imitima iyagira ku bugome n'uburyarya ariko uwo niwe bishimiye gusheshagura kanariwe mubyeyi w'imitima kanariwe mubyeyi w'imitima uw'abantu badashinge imfura abanyabwenge bamuzungurisha imitwe kanariwe mubyeyi w'imitima kanariwe mubyeyi w'imitima iyagira ku bugome n'uburyarya ariko uwo niwe bishimiye gusheshagura kanariwe mubyeyi w'imitima kanariwe mubyeyi w'imitima uw'abantu badashinge imfura abanyabwenge bamuzungurisha imitwe mubyeyi w'imitima mubyeyi w'imitima
sabune Imana iguheze umugisha mwinshi. Kennedy koraho bukeya pa minota mikeya gira dusubire twiruke. Yesu ahimbazwe. Bwana asifiwe sana. Kino giterane cyabaye igiterane cy'imbaraga niko cyitwa ndagira ngo. Amen. Teme yari ivuga ngo kuko Imana yakunze bari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo wizere uwo mwana atazopfa rubi ntakarimbuke. Bwana asifiwe sana. Ariko cyagizemo imbaraga zikomeye z'Imana kandi dushimira abigisha bacu ijambo ry'Imana. Imana baheze umugisha mwinshi. Twaguwe neza, imitima yacu yaguwe neza. Kennedy watunganyije muza mukinguruka sentipa tubonane tuvugane twaye abantu iyo baziranye bazavugana bategeranye. Benjamin wigire hino wigire hino mukinguruke sawa genda.
mwicare icara sabu oya mwicare mwamugenda neza Imana yo mu ijuru ikomeze igendane namwe mwicare nyabo mwicare ngaho reka bacurangire mwicaye ukomeze mwicare curanga nuhaguruka ndamaguka utegere gusa murakoze ntabwo mwumvise nababwiye ngo mwicare mutegere kubera ko mutumvise mwicare burundu reka ngaho